Yes, reka tuzere ko mumeze neza. Twizere ko mwiriwe neza aho muherereye hose mu bice bitandukanye. Tubanjije gusuhuza abari mu burasirazuba, mu burengerazuba bw'isi, mu majyepfo ndetse n'amajyaruguru. By'umwihariko turasuhuza abari muri East Africa, abari muri Afurika y'Iburasirazuba, abari mu Rwanda, mu Burundi ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakunzi bacu, amakuru yacu rero turaja Uvira. Uvira niho tugiye kwibanda muri aya makuru magufi tugiye kubagezaho kuri uyu mugoroba. Kugeza kuri ubu nyine muri Uvira ibintu ntibimeze neza. Uruhande rwa FARDC na Wazalendo bakozanyijeho, hakaba rero hari abamaze kuhasiga ubuzima. Ku mpande zombi turaje tubagarukeho. Turaje tugaruke kandi ku mpamvu yatumye habaho kurwana kuri izi mpande zombi zari zishuditse, zitwa ko muri ino minsi zishuditse, ngo gahunda ari kurwanya M23, ariko uyu munsi bakaba basubiranyemo ndetse bikaba bimeze nabi cyane. Hari amazu yatwitswe hariya muri Uvira. Bakunzi bacu rero, reka aya makuru tuyarambure. Reka tubabwire ko impamvu yatumye haba akavuyo mu mujyi wa Uvira, habaho kurasana hagati y'impande zombi, n'uruhande rwa FARDC n'uruhande rwa Wazalendo cyangwa se Mai Mai ziyobowe na General Makanaki hariya mu mujyi wa Uvira, ari uko kuva ku munsi w'ejo muri Uvira ntabwo bimeze neza. Kuva ku munsi w'ejo hari imodoka zari zitwaye abanyamurenge bari baje gushingura Colonel wa FARDC, uyu ni Colonel Patrick Gisore uvuka mu bwoko bw'abanyamurenge. Hakaba rero abo mu muryango wiwe bari baje kumushingura hariya muri Uvira, bahagiriye ibibazo bikomeye cyane bamaze kwambuka umupaka bakavimvura. Ese byagenze gute? Reka tubabwire ko muri Uvira ejo habaye igikorwa cyafashwe nk'igikorwa kibi cyane, kiri muri bimwe mu bikorwa byabayeho mu mateka y'abanyamurenge mu gihugu cya Kongo, aho umukoroneri w'umunyamurenge wari usanzwe akorera FARDC, iwe n'umudamu we mu minsi yashize bagize isanganya, bahura na accident ihitana ubuzima bwabo bombi. Ubwo bari bari mu kazi, n'ubundi bari bavuye Bunia berekeje Kisangani, ariko ari gahunda z'akazi. Byumvikane ko zari gahunda za FARDC. Uyu mukoroneri rero ku munsi w'ejo nibwo yagombaga gushingurwa hariya muri Uvira. Abaturage benshi bavuye i Bujumbura, hari abari baturutse i Bukavu barimo umuryango wiwe, dore ko ari naho wari usanzwe utuye, berekeza mu bice bya Bujumbura, bafata imodoka baja Uvira. Bageze Uvira rero Wazalendo banze ko aba baturage abo mu muryango wa Colonel Patrick Gisore berekeza ku rusengero. Ahangaha ni kuri Kadese rero ku Kimanga hariya mu mujyi wa Uvira. Bamaze kubabuza kujayo, habaye akavuyo kenshi cyane, bashaka kubarasa, bashaka kubica ndetse bashaka gutwika imodoka zari zibatwaye. Nubwo rwose ahangaha hari abasirikare ba FARDC bari baherekeje aba baturage, ariko nanone ntibyabujije Wazalendo guteza akavuyo, ndetse aba baturage baje gusubizwayo berekeza i Burundi. Bari baje baturuka basubizwa i Bujumbura, batabashije kugera ku murambo wa nyakwigendera ngo bawusezereho bwa nyuma. Saba kandi mu mujyi wa Uvira, reka tubabwire ko abaturage b'abanyamurenge bari bari muri Kadese, ahangaha ni ku Kimanga. Ahangaha rero bari bateraniye n'ubundi bategereje ko aba baturukaga mu mujyi wa Bujumbura babageraho, ndetse n'umurambo ugakurwa muri morgue ukazanwa ku rusengero. Abaturage bari bari mu rusengero baje kuhahurira n'isanganya rikomeye cyane, dore ko Abazalendo babagabyeho ibitero bikomeye ubwo bashakaga kubatwikira mu rusengero, ariko Imana igakinga ukuboko, dore ko bivugwa ko bimwe mu bikoresho byari biri muri uru rusengero byamaze gusahurwa n'izi Mai Mai zise Wazalendo imbere y'amaso ya leta, imbere y'ingabo za leta ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Abantu rero bakaba bakomeje kwibaza aho ibi biza kugarukira, dore ko kuva ku munsi w'ejo rero hahiriwe akavuyo
wazalendo zari zakwiriye umujyi wose wa Uvira. Amakuru dukura hariya mu mujyi wa Uvira aremeza ko kuva ku munsi w'ejo wazalendo zari zateje akavuyo mu mujyi wa Uvira, zinyaga, zigenda ziba abaturage n'ubundi b'abanyekongo basanzwe batuye hariya mu mujyi wa Uvira, dore ko kubera iyo mpamvu rero y'ejo yabaye, wazalendo batangaje ko FARDC iri mu bugambanyi, irimo kwinjiza abanyarwanda, abo bise abanyarwanda, ngo akaba rero barimo binjizwa mu gihugu cyabo mu buryo butemewe n'amategeko. Bamaze gukora ibi byose rero, wazalendo bahise bafata icyemezo cyo gusaba leta ya Kongo na FARDC, uyu ni komanda rejo wa Sud Kivu ndetse na komanda sekiteri bose bari hara mu mujyi wa Uvira. Wazalendo yahise ibagezaho itangazo ryihutirwa ryabasabaga ko babarekera umupaka, akaba aribo bawugenzura. Uyu ni umupaka bakavimvira, umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse na Kongo. Bakunzi bacu, leta ya Kongo rero yababwiye ko bidashoboka, ndetse si umupaka bakavimvira gusa bifuzaga kugenzura, ahubwo bifuzaga no kugenzura ahantu imisoro ihurira. Ahangaha rero niyo twakwita nk'ikigo cy'imisoro hariya muri Sud Kivu muri Uvira. Mayimayi zari zatangaje ko arizo zifuza kugenzura imisoro yose yinjira hariya mu mujyi wa Uvira, ndetse bakagenzura n'umupaka wa Kavimvira. Abakunzi bacu, ibi byose bimaze kuba, ku ruhande rwa FARDC bahise batangaza ko bidashoboka, babwira izi mayimayi, izi wazalendo, izi nkozi z'ikibi ko ibi byose bavuga bidashoboka, ko badashobora kubaharira umupaka ndetse n'icyicaro gikuru cy'imisoro hariya mu mujyi wa Uvira. Rero kubera izo mpamvu habayeho gukozanyaho. Reka tubabwire ko wazalendo bari bafunze imihanda hariya muri Uvira. Abayobozi b'ingabo rero bashatse kugerageza kubabuza, wazalendo batangira kurasa. Kugeza kuri ubu nyine amakuru atugeraho biravuga ko wazalendo bagera kuri 15 bamaze kuhasiga ubuzima. Wazalendo 15 bamaze kuraswa ndetse bapfuye. Ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC haravugwa aba FARDC 3 nabo bahasize ubuzima. Ku ruhande rwa wazalendo na mayimayi haravugwa kandi aba blesse benshi, wenye wameumia ama wenye wamejeruhiwa. Aba bose rero barashwe. Ku ruhande rwa wazalendo birakekwa ko bagera kuri 20. Bakunzi bacu, mu mujyi wa Uvira rero hagaragaye amafoto y'amazu yari yahiye. Aya ni amazu yari yatwitswe n'ubundi n'imirwano yahujije impande zombi zari zihanganye, aho bivugwa ko amazu menshi hariya mu mujyi wa Uvira yangiritse. Ni amazu aherereye ku muhanda cyangwa se ku nzira yaberagaho iyi mirwano. Kugeza kuri ubu nyine biravuga ko mayimayi zaherereye mu ruhande rwazo, abita bazalendo, ndetse n'uruhande rwa leta ya Kongo FARDC nabo bakaba bakajije umutekano cyane hariya mu mujyi wa Uvira, biteguye ko wazalendo ishobora kongera ikabagabaho ibitero bikomeye. FARDC bafite ubwoba ko wazalendo ishobora kubagabaho ibitero. Bakunzi bacu, abantu rero bakaba bakomeje kwibaza ibi bikorwa biteye isoni byaba bikomeje kubera mu gihugu cya Kongo. Hari n'abakomeje kwibaza ingabo z'u Burundi nk'igisirikare gifatwa nk'igisirikare cy'umwuga, dore ko hari abavuga ko igisirikare cy'u Burundi ari igisirikare cy'umwuga kitaza cijandika mu bikorwa bibi nk'ibi ngibi bya FARDC na wazalendo. Rero abantu bakaba bakomeje kwibaza niba koko ingabo z'u Burundi zizakomeza kwifatanya na wazalendo na FARDC, dore ko wazalendo yakomeje kwijandika mu bikorwa bibi, mu bikorwa rwose bidahishije igisirikare cy'umwuga amahoro ndetse n'ikuzo. Reka tubabwire ko abantu bakomeje kwibaza ku kazoza k'ubufatanye bwa FARDC n'ingabo z'u Burundi na wazalendo, niba koko bizakomeza cyangwa se niba bagiye guca ukubiri, wazalendo bagasubira mu mashamba iyo babaga, bakareka FARDC ikarinda umujyi wa Uvira ndetse igategereza M23 niba koko izagaba ibitero hano mu mujyi wa Uvira ikabasha kubasubizayo. Wazalendo bumvikanye bavuga ko FARDC yananiwe kugarura umutekano ndetse no kwambura M23 ibice yafashe bya hariya muri est ya Kongo. Abazalendo bumvikanye bavuga ko bifuza guhabwa ordre cyangwa se order na FARDC ngo bagahita baje ku murongo w'urugamba bakirukana AFC M23 mu bice irimo bya hariya mu Kamanyura.
Bakunzi bacu reka tubabwire ko kuva intambara yatangira nta gace na kamwe Wazalendo yari yarwanamo ngo kirukanemo AFC M23 ntako Wazalendo kuva Felix Tshisekedi yabiyegereza nta ntsinzi n'imwe tubisubiremo kuva binjizwa mu ngabo za leta nk'Abazalendo nta ntsinzi n'imwe baratahana ku rugamba abantu rero bakaba bakomeje kwibaza icyo Felix Tshisekedi n'ubundi yaba baca cyangwa se icyaba gituma abaha imbunda abaturage b'abasivile bari basanzwe n'ubundi barangwa n'ibikorwa by'urugomo bagahabwa imbunda noneho ikirushijeho bagashirwa mu mujyi. Bakunzi bacu hari abakomeje kuvuga ko ari kimwaro ku butegetsi bwa Felix Tshisekedi dore ko ku munsi w'ejo ibyabaye isi yose yarimo ibireba amateleviziyo yabikishijeho ndetse kuri ubu nyine ibintu bikaba bisigaye byoroshye cyane si na ngombwa ngo abanyamakuru bajeyo dore ko abaturage basigaye bitangira amakuru. Amavideo yacicikanye ejo Wazalendo bashaka kurasa abaturage b'abanyamurenge barimo umuryango wa Koruneri. Aya mafoto rero n'amavideo bikaba byarababaje abantu batandukanye dore ko bavuze ko umusirikare wakora igihugu agapfa n'ubundi ari mu kazi ka leta atakagombye kwimwa uburenganzira bwo gushingurwa nabo mu muryango wiwe. Reka tubashimire